Počinje igrat. Čekaj bre, nemam kartu. Imam ja, dođem. Pošti. Za tebe, Somipo. Ej bre, trke, skopi si. Dobar je film, ima gole ribe koliko voliš. Ajde 12 glava. Dobro, daj. Ajde mi kaj. Koji mu je moj? Ne psuj. Ko psuje, šta sam rekao? Gdje ćeš? Tamo nema više nikoga. Mi smo posljednji. Kako bre nema? Tamo je Kragujevac. Tamo nam je Šumadija. Jeste. Ali mi sad idemo dalje. A gdje dalje? U Bosnu. Štitimo ranjenike. Ja. No, ne boj se. Ajde ne reži. A neću ti ja ništa. Što si neki gunđav. Dobar. Našli smo ga u podrumu ispod zemlje gdje su vrata pakla. Demir. Prvi onaj koji je izmislio i stvorio svijet. Znam je od početka. Pa daj bolan, ostavi čovjeka na miru! To nije čovjek, budalo! Veliki graditelj svemira, zao duh koji se bori sa Bogom. Onaj koji je postavio ove jebene mine, da je morao raditi u talu s njim. Sveće, vidiš da je sirotine? Ma ko bre sirotine? Ja! Daj 5 karata. 2 kilometra vezanih očiju majice, molim. Ajde skladim. Iz pera Dušana Kovačevića. Pazi marinara! Dalje nećeš moći! Tata, ja bi ovo radio. I tata mi sine. Da se ja pitam, ja bi protrao autobus ovdje. Puši! Ne brinite, puška je za dosta muslimana. Da nisi možda znao neku musliman. Luka, čini da ti rekne nešto. Mogla bi te priklat noću kad spavaš i da ne čuješ. Hoće se ti meni opasno lijepi za dušu. Da mi je znat kako ćete odvojiti. Što ćeš me odvajati? Neću mi da čujem. Nego strina, da popiješ jedno. Ne mogu, Boga mi ne pije. Znam strina. Kad baš kažeš da skinem rosu sa srca. Ajde, živeo ti meni i dobrodošao. Ne mogu više, pušku mene dokrećeš. Uzmi Ne mogu, strina. ne mogu. Ubit će me onaj moj zlotvor. Nema ga. Onda je naletjena cijev. Ali on je bio dobar čovjek. More biti. Što da nije? I slabo ti je čovjek koji drugi ide na 2 noge koji ja. Dobar. Šteta što nema više takih. On je ubio Sepa. I Sep je ubio Čikapalju. A i on je bio dobar. Čekaj. Služaj se napreduje. I to će biti okruglo 6 godina. Kome? Privremenom smještaju. Tata kaže da je donesena odluka. 5 godina oni lažu njemu, a on meni. Hipnoza treba da promijeni svijet. Po tome ispada da je za komunizam potreban jedan dobar hipnotizer. Ti sad spavaš. A budale? Načao sam tu tebe 2 do 3 dana. Jasno? Ne boj se moram ništa kad ti kažem. Autorski prvenac našeg kultnog reditelja. Ima li ženski? Kakve bojam ženske, tata? A znaš li se ljubiti? Film Emira Kusturica. Opa, tebi maše. Znaš je? Ponedeljak, sreda, petak. Upoznaj mene.
Dopada mi se. Moj broj. Jedi tu i ćuti. Uzmi. Imaš ti vozačku? Imaš ti vozačku uopšte? Nemam. Što mi nisi rekao? Što mi nisi pitao? Jesi ti normalan? Kako misliš da stignemo do Novog Sada? Fino, autoput, pravo, nema morije i gotovo. Zaustavi auto. U proleće te sada već davne i daleke 1968. godine činilo mi se da svi osim mene imaju žene svog života. Vreme je neumitno prolazilo, a ja sam sve više predosjećao da će se tih dana najzad i meni nešto veliko i lepo dogoditi. Zaljubit ću se. Da, zaljubit ću se. Od šireg izbora načinio sam uži, a iz užeg se izdvojila ona. Nova profesorka sociologije Nevena Moreno.